Kakvu emociju ti prenosi ova muzika? A kakvu emociju ti prenosi ova? Što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država, rekao je Platon pre više od 2000 godina. Istraživanje koje je sprovedeno na Univerzitetu Kalifornije je da slušanje muzike aktivira preko 80% moždanih regiona i to zaista ističe njenu nevjerovatnu sposobnost i uticaj na naše misli i svest. Ovo istraživanje me u velikoj meri navelo da preispitam svoju konzumaciju muzike. Ljudi, naš mozak kada čuje nešto što percipira kao muziku, obrađuje sledeće zvučne komponente. Tonalitet, prefrontalni korteks, temporalni režan i mali mozak. Ritam koji uključuje levi frontalni korteks i desni mali mozak. I tekst koji uključuje Wernickeovu zonu, Brokinu zonu i motorni korteks. Ovo su samo neki koji su navedeni, ali ono što je važno, tonski obrazac muzike broj 2 je vrlo agresivan i to naš mozak percipira kao opasnost, jer vibracija koju prima napadački utiče na naš um. Dok sa druge strane imamo klasičnu muziku koja veoma stimulišuće deluje na naše kognitivne sposobnosti. Voleo bi da istražite, postoji nešto što se zove Mozartov efekat. Kada bi detetu pustili prvi put ovu muziku s agresivnim ritmom, totalno bi se izbezumilo i mozak deteta bi to percipiralo kao napad. Mi odrasli smo se navikli da slušamo tako nešto jer mislimo da je to bezazleno. Bilo kako bijelo društvo, pazimo kakvu muziku slušamo kako bi održali dobar kurs u razvoju našeg mozga.